kana mitaratara itiganite ya gutigirira ni mateithia arimi gukuma gethi na mbere na kumaoria metikire kuhimbiria njira njeru cia urimi na ningi uthiri wa fertilizer ya bei ya thĩ nĩ ĩkoretwo ikĩendekithio ni President William Ruto hamwe na thirikari ya Kenya Kwanza makiaria mũcemanio-inĩ wa hamwe na gucoka kwarĩria arimi. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbalile niwe ũrĩtie arimi metikire gukorwo magĩka ũndũ ũyũ gũkũ akiuga atĩ nimekuhũthĩra njĩra njerũ cia kĩrĩu arĩ hamwe na kwambĩka kamera cia thiri cia CCTV mĩgũnda-inĩ itiganĩte gũkũ agĩthiĩ na mbere na kuongerera atĩ marĩ na itanya rĩa kweheria arangĩri arĩa othe kũrĩ na gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ nĩo maheo mawĩra macio nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakinyĩra. Na mĩario ya Mbalile ĩrĩkĩtie kũnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa Ruko kana mũmbunge wa mbere kana mũmbunge wa Manyatta ũrĩa ũĩkaine ta Geoffrey Ruko Ngucanio Mũhera. Ile fertilizer imeletwa na President William Ruto ama ambaye inaanza kukuja, sisi county government ndio tutafanya last mile delivery. Tutaleta karibu na wakulima na tunaanza na cooperative societies, tutaleta kahawa yote hapo, na kesho tutakuwa na mkutano wa viongozi wa cooperative ndio tusikizane vile fertilizer itapatianwa. This past week kulikuwa na attempted robbery ya kahawa kule Ena. Kwa hivyo one of the things tunaangalia kwa hii pesa tumeweza kupatia factories ama cooperatives leo ni vile watahakikisha kwamba kwa kila factory tuko na CCTV system na alarm system, ndio tuhakikishe kwamba tumeweza protect kahawa yetu. Mimi kama kiongozi wa Manyatta constituency ambapo ukulima mwingi inafanyika, I'm part and parcel ya kuhakikisha wakulima wamepata fertilizer na wamepata zile vitu wanafaa kupata. Kulima wanaumia sana wakiambiwa waendee fertilizer yao mahali mbali, na ni vizuri sasa we step in kama viongozi tuwasaidie kupata fertilizer ndio waweze kulima bila stress. Na mkulima ambaye anakulimia kahawa, majani na vitu zingine, kazi yake si kuendea fertilizer mbali, ni uletee karibu naye alime, akupee chakula na akupee pesa. Kwa leo tumekuja kuongelesha wakulima kwa hii mkutano ya governor kuhusu high grow organic fertilizer ambayo ni one of our major product. Ni product ambayo ni fertilizer ya kienyeji ama locally manufactured, na inasaidia sana especially miti ya kahawa kuongeza kilo. Mkulima anapotumia hii fertilizer anapata kilo kutoka samba mpaka 20 kwa mti mmoja, na hii ni mazao ambayo nafuu sana kwa mkulima na anaweza akaongeza pesa mfukoni kwake. Hii fertilizer yetu kwa kitu kimoja ni kwamba haiongezi ile chumvi ama acidity kwa mchanga. In fact inatoa hiyo acidity kwa mchanga kwa sababu iko na pH ile ya juu ya 6.5 kwenda juu. Haya, rutume kaunti-inĩ ya Cecily Mbalile tuthie nginya kaunti-inĩ